Bashubele bebenza u-door to door we-DA. Sawubona kubina kubula kufuneka khona nombuso njengamanje ukubingelela yini mathenda cosi nomzomqamela amehla kabanye baqomela imali thiwazi ngena wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancothanza ukulungela press subscribe button share and comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze ke onke ama-video safakayo eze kuwena njengoba enjalo ababehamba u-door to door we-DA laphana kubashubele njengoba abantu behlanyiswa noma ke beshade neqembu MK Party umkhonto wesizwe iqembu kulona liholwa umsholozi babeke sebethola impendulo ezibafanele ngaphandle komusho isikhathi samntwana sekhaya ngiyazi ujaha ukuthi ungene kwi-video kanicela ngisho ukuthi uyasubscribe uyalike ivideo yethu bese ngisho sure ukuthi after video uyapressa i-comment section lapha usho ukuthi wena mayelana nalolu daba uthini ngempela bambana ivideo mlaleli wami. Lalela-ke baba uxolo baba wami umdala nami mama umdala sunubhalisiswa belungu sunubhalisiswa belungu la abathanda ukusebenzisa abamnyama ukwangibona umlungu ngisha u-door to door la ukhona umlungu engeke ngihambe naye ngisha u-door to door ya ukhona sihamba naye ukhona hamba naye uphi uhamba nabanye uhamba nabantu ufakwe nje oyi-one ukuthi at least kwazi ukuthi waye kuyi-one waye kuyi-two waye kuyi-three isebenzeleni kona kodwa ngiyazi ukuthi uma nifika lapha kwibhalo phepha ngiyazi ngithi ukuthi MK Msholozi Msholozi hayi bazonenza kanje banithembisa imisebenzi wonke amaphathi athembisa imisebenzi bathembisa imali kodwa alikho iqembu manje iqembu elikwazi ukuthi manje lenze izinto zenzeke olibonana ukuthi iqembu eliyaphambili iqembu labantu abamnyama i-MK bathi kufotshwa ama-signature kule MK ufotshwa ama-signature kuphi ayikho loo nto mina ngifuna ukusibuyisa apartheid nge-DA ngeke ngijwayele mina laba bafuna ukudla i-Cape Town manje kube yabo bafuna ukudla i-Cape Town nawuthi ngiyavumelana nawe umhlaba wabo baphethe moshona le amabhunu aphethe uzowakhankasela wena ukuthi akaphathe mo kumanje akakunikanga ngisho i-umbrella akunika iskipho sa-50 rand anginika ngisho i-umbrella kuyashisa ilanga ophitha ngisho i-drink uhamba ngenyawo yonke le ndlela la akho ngisho imoto ohamba ngayo hayi masuphinde wena uzokhankasela lokho ubona ukuthi abantu kudlalwa ngabo basaqhubana nempilo yabo yokusigcilaza yokusenza izilivu hayi baba mina baba ngicebisa ukuthi yazini it's fine because ubheke ukuthi fanele uthole amathuba ukuthi uthole umsebenzi and so on but ungaqhubeka nje ukhulume nabantu ne mina ngi-MK yokuqina ungaqhubeka ukhulume nabantu but nawe uyi-MK ngiyazi mofika nje kwibhalo phepha ufika usha umsholozi akekho umuntu ozokubona mokuthi ufuna lelizwe libuyele ebantwini abamnyama bengathi liphethwe yibo manje abona wona i-DA angcono ukuthi FF hayi DA ayikhohlwa DA khohlwa baba ngiyabonga yebo bye bye